Rushere sakwe katandika mu mwaka gw'2021 n'abantu 30 kandi ubwo hateshikize emyaka 23 ombuhereza izo baryanyu mwabazyo Rushere sakwe bugineho bamemba bayo mu rukiko rwo kuhendera umwaka aho bakozera amagoba ga biliyoni 5 na miliyoni 300 okurga hari biliyoni 4 okurabana mukubona kunkantushanga mbusakweji nekurakura namunonga ombintu bikuru ebyo kwenerezaho sako kozete empaki. Reverend Father Zed Melkiades or chairperson wa board zirengu sakweji nabwe yongire munonga hakubika okurga hari biliyoni 4 okuza hari biliyoni 4 na miliyoni 200 emegabo eiba kubabinemu nezo mpaki ahinde gambera umushe ya capital twasi hari biliyoni 4 na miliyoni 238 ko kugerageranisa ekigombe kitu okutwire tukurakurana wareba ko mwaka 2020 2023 ureba nkati tusingire munonga twagoba miliyoni zo kwika 8 na 9 n'izindi shilingi cooperative ezamate kureba ngo twagumantiyamba haba ba farmers bita bari members bitu kugumana bafuna ubuhereza asako yitu kugira ngo twangusiye umukohereza sente zo kuba bategereze ka period so 2015 cooperative ja Rushere sako tuhereze sente ishashura barisa na bwa nyuma yo ijerete sente zo yaheza kufuna sente abakuba baguza mate. Betwe Minister wa Government z'ibyanga Rafael Magezi ayihanangirize bamembo kubiko muri sakweji okuchiro kuba rukweguzamu baba nibenda kutunguka okorwa mugoro kuzahantu kugira ati nyire kinye inire notekwa kubika no bikira ki no bikire shonga kibi ngo bundi kubyakukanya oizojera okuwa bisiga ningo bikuberenze embibo icyakabiri no bika kwa kwijoro na kurugumiri omisho ecyo teka teche shanga oine iyo kwesiga arimo ziturkweta grants Rushere sako eje yo kureba harimo programs z'abana batarkwebaza obwire bwo kumurika kuburkwika oshanga abazirene bakwata ka school fees konka kutwaka twine mu grant star center z'abantu obwire bw'abana kumurika Rushere sako ka tuyamba abana bindi kumurika abantu abatwirene bakora jo muri Rushere sako bahirwe birabebera umwente embozi hamwe n'ebindi nkakasimo kandi nabo basimire sako Babazi Nora kwa kurusia umuhamuzi witu wizobere bampereza umufarisi bwa inchi mukaga nashimirwa mununga bangira kandi hayo n'ebindi birabe bikija babanyongera itu kandi nashimirwa cyamuborizinga n'abantu ngo batahe musako nisima Rushere sako Rushere sako neshangwa mu district ya Kiruhura omuri Rushere town council kandi nabagaba rono zo kombeka za tanka z'amizi biogas okuhinga obunyansi n'ebindi kandi ubwo hato bariyo baza kutandikaho obuhereza bwa ATM cards gasha kwa Paulo turi yamureba.